Kajingthung yu nirmal malik kumurang basnong jong kasnong panbari kabaha bhakarai amjong jong kahima krem kadei kabanadu snem arja khanyo batla IT ya kajinglong rang basnong tang hadu arja khandai wala khlemsem laptengshu ban aibor yau malik bo unbeteng hendrei kajingyo long rang basnong kalakta mod yong li babun kipai ba bat kapenlong yu siem kahima krem upaim Dr. Balajit siem bo unpan ma mikpai ba kariksi halo kajing bakala kajungu bat ketika kam ha kajingmudin jong slongmil blokubol bo labakala ban ai ketua kot bat upan map nabaro namar bakani kalong kum kajing penjak burom ne penher dor ya kari shushu upai mulai thu bul ai ketua kot hendrai kam dei pat kesanat ya kabala ai haus nem arja khanyo bat kani kot kalakut haus nem arja khandai hendrai hadien bo losong thu bo labakla sisien bat umkwa shu mandang ja shu sa sisien bat uklam ai shu ya kot ban penthamai yu ban pej ya kati kesnong wat la daw lakar pat ru juga su settle ka settlement ka resettlement juga serat sama to por ti si jan khat pe po himajungi tin di lepan kumta tengi nyim semlong kin ban ai di fiti pe mi sem ka ka practical inconvenience oke ba bala identify ya unu na pleng juki ban long kung nong yalam ban long kren nam ta juki ban unong penbet pat ya kanu ko bangi pha hang do po snong te nakata kadao hadien isong dan kam sisa ban bo uwe de lepan Japan ne im chu ai pen i chu hi ting chu ai kot kum tu bo unya pek mu kono ten hadien pat kumnur haus nem arjar kan nyu uni uli insist pat te ngai kata kot ka ai sisa dang ta kot ka ne tang hadu usnem arjar ka khandai nadu Oktober arjar kan nyu kakut Lifeway Trick Oktober arjas ka khandai te kata kalak bono ko ka jing ai boarding te kilayapan biang ban ria poinyu ngata ngom appointment letter imsim ai sanat ru imsim ai sanat ko bade ben ai kira masong apo ka hima ting ai ngom appointment letter nang kita bude berapa te ko no arjas ka khandai Lifeway Trick Oktober te kata kalak bono te ngim poi perkhadi ba kan don kan ka blog ni kan let's say yo udang penduduk kampak lai ka dokumen kala blakut bla expired nyimtep kata dan rei i kari kamram cungi pani punya sepet kata hadian mak lani ni ya ko aku bisa ko media ro pagi aja nga so ada keten atau enman ni kijing bakal tong untuk orang mas tong tate ngambil betul nanti nyimpit hi bisa nyimji ke mata mah haka pressure of work ngamtip satu momen atau ngai kum tu ni kijing bakal ngan duit berarti kijing bakal te tak ya ka image jongi ka hima tengah songa penherdor lah ka ya ka real jong bangi di menyada tegi nong ring nong smart ya ka itu tu tengah ngombet to mapakla wat ngateng sombe ngasai baik ni mapakla apa mak baik negeri sasi bangai maka di kamram cuma aku mesti khairim tu bandri ban smart pat mentaru haduk mentang idang pendep irakan nyam ke pengibat kum kinong yo peteng ni kilong somen swa ban sa mene kata keriti sur kan nyam kurkum ketem keput kasat kanan hakim ha bagi tu di kamram cuma ngam sum dan ting temu yero payem nomor persai katapan kadai ke beladap moh ni klat nak beladap tendri ban perkap kemai kenang kum kini kinum wanja so te ke baka hima hatu ka donem na kata keriti sensar ka jumpi kabala ban perkap kemai lani ban lada dai kum yakitu gi caka ban su IT no subo no man su ong no tang kum ka jing ai nuksa ban IT kum hakim menteri lani hapo menteri dan kata don kita bakin kini ban pej itu gi caka nang ba kum kini ke ba IT haki bar blak nang kinum dan gitu jing so hanga mail lani jing so try itu caka nang minum du kum kini gi caka ki balong kita kerpang nang ta keri peta beli sana ko demo dia ngan si tu ni abang ai ka tur ndai bang idu jaka mo na bagi bu hitek bo undon ru hapo udaloi jong karak am jong umna ban bypass ya udaloi karak jong long head jong ka to snat ra itu karak am jong tu lalung kan apa su yu ta bolong serbian ya udaloi karak am jong umna melek on his own
Nyim sim ai bor dia kendo kan ni kata nyim sim ai bor so ni thok jung ya ai bor thik man buat di besar ke badan hapuk ram jong bat ban ko ya ka hukum ka ba umla authority ni han to po chang udah men petik su dolo jong ram jong yo tang chu te na kalian jong ni don lendok menteri jong ram mo sai ibri pek ikri boy bat ulendok para misal boleh jelek situ tip ba gitu coba terus long ba betul jing ai jong apa terlong masuk ai hai ti por ba ngampai perkhat mau thai kan solve problem ko bangi ni sem jing ye man bu goi unong goi upri untuk ban pek tapi kalau ni kalau kontroversi inum ya kata ladap imla le isu tanya kan ni ko mentah pate bang yong lakun adu sem arjas kan bai arjas rafu kom don hadin berapa pandang ngim asu jadi kamram jongi ban shop out kemudian terjadi hoi ban pensuk ba gitur ban kinum lai lan pak de ban bu jadi kumno ba kita gildo jongi it administrasi itu impact ba kan efektif under control Nurun marhadi body area tentu. Upaya mulai thu bakate kisnong kidon kumasau po artli kilong yin kibasong basa hakate kisnong bat kubun hi kide nak jab riu lalung bat mensua ya kate kacaka la jukhot kum ka refugee colony namar bakidei kibriu kibawan mensua na East Pakistan bat ya kabala tip menta kum ka Bangladesh usia mulai thu bakini kibriu kilawan mensong snong hakate kacaka kadai nadu usnem sia Jharkhand spa ndu posnam tam kadai kibla settle ki itu ki refugee na po East Pakistan Naksura Assam, kabaka pensettle city, sepo Himajungi. Tiga kataru kedai kaba dadon gajinya tip. Usiam temen, perengai jidan communication napo imat kapha kasura Assam ya diskonsul te ke kebun communicate siya usiam temen atau por. Usiam Olim Singh. Lagi late 50s. Tiga itu ibriu, ramaklah, gila yawan nado ka late 50s, but imat adu isnem rufawi, munswa rufawi. Iran hoto hapo, betul kejaka, mensuang si kat refugee colony. Jadi kena kau nanya ke por, pat kita ki support yang diberi original settlers untuk te layaroi, layabun, tadi layabun, teksa koin ni kata kerteng kan, panbari. Yang semua jing itu eru. Ia kata kasih dong haduk mentah.